Hey, he All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achia tu TC lalmon kima. Mizo Zilai Paul MZP headquarters se chief chuan High School Leaving Certificate HSLC, Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC le Mizoram University exam result chuaka se chief district chunga Mizo Zilai te tha te choi moina hun voin khan se chief auditorium fil venga an buat saya Minister Pulathan sang an he hun hi aman pui Minister Chuan se chi patanga HSSLC le Mizoram University exam lo tingte alom pui thu soin zirlai te zirti tu te le nu le pa te thorim nara ani atia zirlai kal khom te chu annuna lo tin na chau ni lo chona le lo chamna an ma chon hun aum nge ngei don ti hrilin lo chamna chu lo tin na kal kong ani ti hria beidong lo turin afuya zirna chanla a Hindi thiam konga po mason tum tura fuyin Hindi thiam chu vaina anilova ramtan Hindi thiam angai ati kalphung thar sokara mitin tan mun aum ti soin Pulathan sang chuan mitai male thanhem ngai de tan sokarin bana kai han holding policy asiam atia thalai le khathiam te jinga sokar na in ngatlova mani ke din tumten har sarna an to dan anjir chian thule chuta an mu chu chu bulchan na tu sumle paya har satna lian tak an nei ti ani thu asoya hengmi te tan hian sokar chuan kongzau takin ahongta a an thiam na mangin Mizoram akang don ani atia sokarin kal tumdana nei chu Mizoram rural na insang bera pathian lal ram lo thlengro se ti ania a hlo tin theinan chan an lak mek thule jail po misual tan mun nilovin mi fel siam na muna siam an tum thu asoi ani MZT sub headquarters buat sai Mizo Zilai te tha choi moina huna lompuina hlan te hi mi somli panga ania anni ba ka hian result chuak ta Zilai za pass nei the school Marian High School nena lompuina hlan ani bok School Education Minister Dr. Vanal Thanan Mizo Ramajirna in ma ason theinana Public Private Partnership PPP mode ruaman chukal pui thei alani lauti asoi hethui akaswani palai na komna soin Minister chuan PPP mode kalpui chu thilman mo thak alani lo atia state dangin an kalpui dan je chian masak phot angai ti soin Mizoram Education Reforms Committee in an boi pui mek atia tundin mula chuan jena kalpui dan thak tumna ala omri lo ti asoi Dr. Valat han chuan tun haya zirti tulak chu dan dik tak mangalak ania casualty serpa ngai angalak anni ti soin du sakbik nei lovin athiam lak anni atia kalphung thara chuan zirti tu te anum na mun ngaya anum reng theidon lova khopuya omte po chu an ngai dona Aizawl omte chu district danga po anum ngai don ati Mizo thalai rampona na thokati chuak thin te zom tur dan The Mizoram Placement Agencies Act 2015 Whole Department Noya Ken Kotin to Labor Employment, Skill Development and Entrepreneurship Last Day Noya Da Thar Ani. Hethui Last Day Minister Pulal Ngilo Marin kan correspondent Nena Soin Chief Minister Pulal Duama Kai Hui Council of Minister Thutkhom Nung Bera Hethui an Poma Ayan Kol Tu in Thang na Tur Nahi JAD Atangalu Tani Hatia Mizo thalai rampona na thokati chuak thin te zom tu dan hi ani dan tur ang taka ken ko ani don ti soin dik taka mang turin department in thei to pachu adon ati Dubai Mizo meichia te har sanna to chungchanga Congress thalai ruai tu te nen an komna Chief Minister Pulal Duman April ni somni pakua khan rampona Mizo thalai te thon chuak thin Private Placement Agency somni pasari te chu unlicensed cancel sak ani don ti alo soito Minister chuanatia dan man mek chu arang theyang berasiam chat angai ti soin rampona na thok tur thon chuak tu chuan Immigration Act 1983 noya Protector of Immigrants noya license and deal turani atia hi Ministry of Overseas India Affairs noya omniin hemi noya license nei thap te chuan har sarna an tok ngai lo ti asoi Tun nai April ni somni pakhat le me ni somni paret in kara thipui real le ruwa pui thokin Saitwal district mun rang in le lo le thai mun na di chiat zang na dom na te chu State Disaster Response Fund SDRF atangin Saitwal DC office chuan cheng noi thum si ruk sang ni ape chuak
heng tran pui na sum hi chung ko som nga pali te hne na pe chuakin chung ko ho tu ber bank account ra thun ania zang na dom na hi a hmuna en dik vek ani nuwa pek chua ania pek chua zat ero in le lo le thlai chiat na sat dan a zirin ain ang lo ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ni